Swadeng kakces kami. Sebelum menonton videonya, mending subrek dulu biar Ejeb rajin bikin video. Nah, Ejeb hitung sampai 5.000-nya. Hiji, 5.000. Ciao, terima kasih yuk. Cikis boting. Yep. Anjing goblok sia. Naon? Udah mah geus penting ayo balik. Anjing geus mana ieu we. Anjing geus 2:30 ayo besok. Semua libur kita sekolah kan. Balik. Hai balik lah. Ayo dulu. Tunggu orang itu. Si main warnet tetep dikasih wae. Paket gadang teh jawa muda perlu begadang. Anjing ieu 2:30 sore gitu. Iya, 2:30 sore di mana? Nah, subuh enak teh tengah penting. Anjing subuh ieu. Ayo balik. Balik colet, Bre. Coba. Sok, enggak boleh. Ji, balik. Jam Aisyah ke mana? Ayo salah. Kali nur bangsa. Aduh anjing. Bre. Kan lagi jam hanap. Ahas. Bajuri di ditu mah. Sia tato we loba sieun ku juri. Lu ngana anjing. Anger ku juri ku sieun aing. Wah we ka ditu lah ya urang kalem. Nang Jumat Saliwon. Kliwon. Heeh. Benernya, bener urang tanggung jawab lah. Anjing ngomong aya juri sia goblok. Semua lah, dewe mah goblok. Bar. Sok ih. Anjing teh. Anjing goblok jangan artis anjing teh. Bang, pengoet anjing gimana ya bang pengoet sia teh? Pokoknya nungguin pengucing. Anjing. Kok kosakan tak juri ieu mah juri. Lain anjing. Juri ieu mah lain. Itu lu kok kosakan. Lain ieu mah juri. Dibalik. Mah. Tuh, udah. Ayo. Juri dia mau geranya. Aing goblok, aing keur nyewa HP, aing keur WA-an jeung si Maila Punti. Tuh, merasakan mau ucing. Tuh, cek si Mamang itu ke kucing, main juri, sia teh. Juri. Mana juri? Juri. Hah, juri?